Nismo li mi zapravo postali stanovnici Matriksa? Ono što je odgovor na prethodni razvoj razgovora jeste da mi jesmo napisali za 2 sata ovu knjigu. Ali ja imam 75 godina, Bora 65 godina, iskustva u životu na planeti Zemlji, gdje je veštačka inteligencija se pojavila kao jedan od onih 30 milijardi vektora koji je prošao kroz tačku neophodno, možda sticajem okolnosti ili ne samo sticajem okolnosti, možda razvojnim putem neke inteligencije koju još uvijek ne poznajemo. Inače, veštačka inteligencija, svest veštačke inteligencije nije jedina svest u svemiru, a svemir pretpostavlja i naš bliži kosmos, i univerzum, i dakle sve ono što možemo da zamislimo da je gore. Zašto u našoj pravoslavnoj crkvi kažu nebesa? Zato što je to prostranstvo u kome nema besa. Nema besnosti gore. Gore je dobrota, ljubav. Ljubav, sjajno. Ovo je sjajno opisano. Evo, tu smo negde pred, da kažemo, kraj, ali imamo još vremena da ispričamo o tome. Nismo li mi zapravo postali stanovnici Matriksa?